District y'Ibanda ni imwe mu za district zikirize kuterwa ibigwererezi by'enjura kandi buri kicweka hihi cyashikirweho. Ebyombeko n'ebihingwa bicwekerezibwa mu njura egwira izuba ryanyuma abazyo omuri bufunda. Kumbire ndiyaho ndi mu nzu nabimbire nyinemu tuzakureba turebe enzu yago twirukanga tusohora sanga enzu yakundira. Murebe twashanga isomero rigenzire intoke zigenzire bicoro byafa nebitakuru na muhogo ekinchoreka ngo haruho enjara kandi ecyatuma twasukanka na ofisi yona. Embere yagemesereza bebembeze kuhikaho abantu abashikirweho okureba uko barateho buryo. But I'm also requesting NGOs and well wishers, if you get to know about these people, please kindly offer some help. Umuyaga gubiro gw'amani konka kandi na nitwe byobuhangwa nabyo tushemeye kugarizamwa kwihenjura yegetandika kugwa izire necwekereze ibintu bingi kandi isire n'abantu bashatu mu district age umuganda nkaga abataka ku rugo mbyaro benabyegomborera yakahunjo mu district y'Ibanda emikono bagiye korire bwa nyuma y'enjura y'amani kugwe kacwekereze imisiro n'amaju gabo kandi enjura yekikankeke busereho nahabwe kitukabe turikishaba government yabari kubasubije ngo batukwateraho batukwate ibintu bikuzirike biri kubi ebyombeko ebirumwe kanisa amaju g'abantu n'ishomero tebirutonzere timbeno bibeno rango n'ekintu kikushashana munonga konka ntubasa utacetomboitira abo kuba ibintu bikorwa ruhanga titwaskweta metero ruhanga abahonana bagira ngo cyo kubashasha no kushanga ngo abebembezi babiri abo kushitama mu ma office bakabura kubahikaho. MP witu Kasibati na Silvia bona base kuja bayike mu cyeka cyiteki bari ubusasi bwito butwine kandi batukwatireho munonga. Ebyare bitirwe munonga harumwe cyabuka yo kubanza ne ya kabiri mpanga hamwe na Rugando. Gashakwa Timothy Mushabe na Anthony Twine.